Kako ste se odločili organizirati to gasilsko veselico? Je tradicionalno zmeraj na 15. avgust, tako da turisti, ki pridejo iz Velike planine, se ustavijo pri nas semi. In jih postrežete? In jih postrežemo, dobijo grob. Je letos kakšna posebnost? Vidim, da imate kar najmene 3 nastopajoče različne skupine, a ne? Kot običajno je nič posebnega, kot da je kar. Ja. No, super. Boste še organizirali? Vsako leto lepo vabljeni na 15. avgust. Pridete iz Velike planine dol. No, super, hvala. A ja takrat še nisem poznal drugim življenjem, nisi je videl in te iskal, bila veliko si že nosila, zdaj spolzami v oči. Je
Teraz je nasza festa, večeras si víno pije, nechce iba, nechce piva, je on pije tak, co len pije. Dokładnie mali i kontynuuje i kamalicze na popis na doli okazuje likasli. One je licze jak gotowy nie liczy drugi, nie liczą se trzy. Mimo chwili, czy na połaski bo żalu mieli porażki. I płatny lisz, daj do moja. Tam się królisz, premala mi poruja. Bo panna ślica, ale lista, szanowna Panie Golarska, się brinka, bo panna ślica, ale lista, to nie mnie, taka proza bliska. Lica moja voce, na noci dan, liče radosno. Glavi svira, nego sa dubino, nebe zane valja to. Oni ne liče, druga stavi vis, sada se krvno, odbije na bliz. Mašina pića, u sotu se vešina, za vanom sa srbi. I kad ne vidiš, daj za moja,